kuthi ngendvodzana yakhe Jesu Kristu sitinikele kuba simsebentele. Leli lilanga lelentiwe ngusimakathe ukuthi sijabule sithokote kulo. Nkosi vula imilomo yethu. Akuthunyiswe uyise nendodzana namalo engcwele babe kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Kulesigaba bazalwane ngiyacela sesike sithathe a moment yokuthi hlola nekuvuma emaphutha ethu phambi kwaNkulunkulu. Sithandaze kanye sithi uNkulunkulu somandla Baba wethu ezizwini siyathoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu sonile ngekucabanga nangekhuluma nangekwenda nangekungakwendi bekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu. Sithethelele konke lesekwencile usende sikhonde ngekhamba lokusha kude igama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla sakubela sithethelele ntona lethu sigcine impilo nani ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuhlala phansi bangcwele silalele ukufundwa kwetifundo tanamhlanje ekuseni. Tifundo tanamhlanje ekuseni sitawuqala ngelihubo lanamhlanje ekuseni lihubo 68. Lihubo 68, Psalm 68. Nkulunkulu nakasukuma titsa takhe tiyasakateka. Laba mtonzabo babaleke embi kwakhe. Bayaphephuka njengekupheshulwa kwenduthu. Bayancibilika njengemthwebebana useceleni kwemlilo. Bachithwa kanjalo ke lababi embi kwaNkulunkulu. Kepha labalungile bayajabula bethabe embi kwaNkulunkulu, bajabula nekujabula. Hlabelani kuNkulunkulu nithumise ligama lakhe. Nimlungiselele umgwaqo yena lodzabula ematsafa elugathule. Ngusimakathe ligama lakhe. Nihlabelele ngenjabulo embi kwakhe. Nguye uyise wetinzanzane nemlondoloti webafelokati. UNkulunkulu losendzaweni yakhe lengcwele. uNkulunkulu upha imihambima emakhaya lapho ingahlala khona. Lababoshiwe abaholele ekubuseni, kodwa labaphika inkani ubahlalisa ehlane. uNkulunkulu ekuphumeni kwakho nawuhola sive sakho udzabula naso ehlane. Umhlaba watamatama, emazulu athonsa imvula embi kwaNkulunkulu entsabeni yaseSinayi. Ngesikhathi kuta wena uNkulunkulu waka-Israyeli wanitsa imvula lenkulu. uNkulunkulu wahlumisa live lakho elaseligagadzekile. Sive sakho sakha emakhaya aso kulo. Ngebuhle bakho uNkulunkulu uyabalungisela
labaswele. Simakadze wakhipha umyalo wakhe, siqumbi lesikhulu salabasikati saphuma salilitela sathi, emakhosi etimpi ayabaleka nokubaleka. Labasikati emakhaya bebasahlukaniselana impango ngesikhathi emadvodza asaphumula etibayeni. Impango bekulituba lelinetimbiko tesiliva, timbaphe tigolide lecwebetelako. Ngesikhathi somandla athungulula emakhosi lalikhithika endzabeni iSalmoni. Uyindzaba yaSomandla, wena ndzaba yaseBhashani. Uyindzaba letiqongo letinyenti, wena ndzaba yaseBhashani. Wena ndzaba lenetiqongo letinyenti, uyibukelani ngeliso lelibi lemona lendzaba lekhetfwe nguNkulunkulu? Watsandza kutsi ibe likhaya lakhe. Simakadze uyawuhlala kulo kute kube phakatse. Tinqola taNkulunkulu titinkulungwane letingemashumi netinkulungwane ngetinkulungwane. Simakadze usemkhatsini wato ngebukhosi bakhe ngebungcwele baseSinayi. Wena simakadze wenyukela endzabeni lenze, wathumba labanyenti labathunjiwe, wemukele tipho kubantfu, watemukela ngisho nakubo labamelene nawe. Kute uhlale khona wena simakadze. Akathunyiswe simakadze ngobe usithwalela imithwalo yethu onke emalanga. nguNkulunkulu lo insindiso yethu. uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wensindiso. Emandla ekubalekela kufa ngewasimakadze inkosi. Yebo Nkulunkulu, tibonwa ngibo bonke letindwendwe takho, tiqondze endlini lengcwele, tindwendwe taNkulunkulu wami inkosi yami. Tiholwa ngulabahlabelelako, emuva kugcine labashaya tingubhu letinetindzabo. Emkhatsini wabo kuhamba tindvombi letishaya bokhencekence titsi, bongani Nkulunkulu emkhambatsini, nithumise simakadze, nine beluhlanga lwaka-Israyeli. Nango Benjamini lithunjana, abahola, tikhulu takaJuda tinqumbi, nati netikhulu takaZebuloni netakaNaftali. Veta emandla akho Nkulunkulu, sibonise emandla akho Nkulunkulu, lawo mandla lowawabonakalisa kithi ngesikhathi usethempelini lakho eJerusalema. Emakhosi atawuletsa tipho takho khona, sekhute lesilwane semhlanga iGibhithe, uwekhute nalomhlambi wetinkunzi losemkhatsini wemathole etive. Bayaqobaqobana, bapange imali, basakate leto tive, bajatshuliswe kususa luthuthuva lwempi. Emanxusa ayakuvela eGibhithe, nakush ativikele kuNkulunkulu. Hlabelani kuNkulunkulu nine mibuso yemhlaba. Hlabelani nithumise simakadze. Simakadze ugibele emazulu, wona lawo mazulu asendulo. Wena uvakalisa liphimbo lelivilakhe, lona liliphimbo lelinemandla. Memetelani emandla aNkulunkulu, bukhosi bakhe bengamele sive saka-Israyeli, nemandla akhe asetulu esibhakabhakeni. Uyesabeka Nkulunkulu endzaweni yakho lengcwele.
uNkulunkulu waka-Israyeli nguwe lonika abantu emandla nekuqina. Akathunyiswe uNkulunkulu, akuthunyiswe uYise neNdodana naMoya Ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo njalo, kuyaba njalo kude nanini. Sitawulalela sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni lelidzala, sibhaliwe encwadini yaZakhariya. Sibhaliwe encwadini yaZakhariya, sifundo sekuqala. Zechariah chapter 1, thina-ke sifunda kusukela verse 7 kuya verse 17. Zechariah chapter 1, thina sifunde kusukela verse 7 kuya 17. Ngelilanga lemashumi lamabili nakune 24 enyangeni yelishumi nakunye 11 lenguShebhathi emnyakeni wesibili wekubusa kwaDariyusi, livi lasimakade lefika kumprofeti Zachariah, umsa waBerekhiya, umsa wa-Ido. Kwathi ebusuku ngaba nembono. Kwathi embi kwami ngabona indvodza leyayigibele lihashi lelibomvu, yayime emkhatsini wetihlahla tembovana emfudlaneni. Emva kwayo bekunemahashi labomvu nalabubenze nalamhlophe. Ngabuda ngathi, Nkosi yami, bayini lapha? Bekunengelosi beyikhuluma nami. Yaphendula yathi, ngitakubonisa ukuthi bayini. Kwase kuthi le ndvodza leyayime emkhatsini wetihlahla tembovana yachaza yathi, bangulabo lababethunywa ngusimakadze ukuthi baye emhlabeni wonke. Babika engelosini yasimakadze leyayime emkhatsini wembovane, bathi, sesihambe emhlabeni wonke, sakhanda ukuthi umhlaba wonke uphumlile futhi unekuthula. Ingelosi yasimakadze yathi, Simakadze somandla, uyawuze kube ngunini Solomane sihawu sakho usigodlele iJerusalema nemadolobha akaJuda lowawuwathunguthelele kule minyaka lenge-70. Ngako Simakadze wakhuluma emavi lamanzi ekuthuthutha kule ngelosi leyayikhuluma nami. Le ngelosi leyayikhuluma kimi yathi, memetela lelivi uthi, naku lokushiwo uSimakadze longuSomandla uthi, nginentshisekelo lenkulu ngeJerusalema neSiyoni, bengingakathukutheli kangaka, kodwa tive leti tibona kutsi tiphephile setengete kule nhlekelele tangithukuthelisa kakhulu. Ngawo-ke naku lokushiwo nguSimakadze uthi, ngiyawubuyela ngesihawu eJerusalema, lapho kuyakwakhiwa khona kabusha indlu yami. Intsambo yekuqala iyakwelulelwa tikweJerusalema, yakhiwe kabusha, kusho Simakadze longuSomandla. Qhubeka umemetele uthi, naku lokushiwo uSimakadze Somandla uthi, emadolobha ami ayawuphinde aphuphume ngemnotho. Simakadze aphindze
ayithuthuthe iSiyoni akhethe iJerusalem. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha. Encwadini yeSambulo. Sambulo sahluko 1. Sitawuqala kufunda khona ku verse 4 kuya 20. The book of Revelations chapter 1. We are beginning with verse 4 to verse 20. Kude kujabula lengingaba nabo lokwenqa lokho. Kuva kuthi. I'm sorry. I'm reading in the wrong one. Revelations chapter 1 verse 4 to 20. Lencwadi iphuma kuJohane iya emabandleni lasikhombisa lase-Asiya. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye labe khona nalokhona nalotako nakuyo imimoya lesikhombisa lesembi kwesihlalo sakhe sebukhosi nakuJesu Kristu fakazi lowethembekile litubulo lalabafile nembusi wemakhosi onke emhlaba kuye losithandzako nalowa sikhulula etonweni tethu ngengadi yakhe wasenda emakhosi nebapristi uNkulunkulu uyise akube luthumo nebukhosi phakathe naphakathe. Amen. Lalelani la uyeda ngemafu onke emehlo ayawumbona ngisho nabo bonke labamgwaza nato tonke tive temhlaba tiyawukhala tilile ngaye. Yebo akube njalo. Amen. Mine ngingu-Alpha na Omega kusho inkosi uNkulunkulu Somandla lokhona nalabekhona nalotako. Mina Johane umzalwane wenu nginesabelo kanye nani uJesu ekuhlushweni nasebukhosini nasekuqiniseleni. Ngangisesichingini lesibitwa ngekuthi iPatmos ngenxa yekushumayela livi laNkulunkulu ngebufakazi ngaJesu. Ngelilanga lenkosi ngangikumoya ngase ngiva emva kwami livi lelikhulu shangathi leliqilongo lithi bhala encwadini lokho lokubonako bese uyithumela emabandleni lasikhombisa lase-Efesu nalase-Smyrna nalase-Pergamo nalase-Thyatira nalase-Sardes nalase-Philadelphia nalase-Laodicea. Ngase ngiyaguquka ngentela kubona lona labekhuluma kini ngathi nangiguqukako ngabona tibane tegolide letisikhombisa. Emkhathini wato kwakukhona labefana neNdodana yemuntu embethe umjiva lomutse abophe ngembhenso wegolide esifubeni sakhe. Inhloko netinwele takhe kwakumhlophe njengeboya betimvu kumhlophe njengangqoqwane emehlo akhe afanana nelilangabi lemlilo tinyawo takhe tatifanana nelithusi lelilolongwe laxoliswa ngemlilo livi lakhe lalifanana nekujuma kwemanti lamanyenti esandleni sakhe sangasekudla abephethe tinkanyeti letisikhombisa emlonyeni wakhe kuphuma inkemba leyayikhalipha tinhlangothi totimbili buso bakhe
bumengetela njengelilanga emini. Ngathi kube ngimbone ngasetinyaweni takhe, ngathi made ngaba njengemuntu lofile. Wangibamba ngesandla sakhe sangasekudla wathi, ungesabi, mina ngiwe kuqala newe kokugcina nalophilayo. Ngafa kodwa ase ubheke nyalo, sengiyaphila kuze kube phakade, futhi nginetikhiya tekufa ne-Hades. Manje ke bhala konke lokubonako, lokukhona, lokutakwenteka ngemva kwalokho. Imfihlakalo yaletinkanyeti letisikhombisa lotibonile esandleni sami sangasekudla naletibane letisikhombisa ngule. Letinkanyeti letisikhombisa tingelosi temabandla lasikhombisa, naletibane letisikhombisa ngemabandla lasikhombisa. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngicela ukuthi ngingakangeni emthandazweni angeke ngize ngihambe libanga lelithe so that sitawuniketa isikhathi lesanele kule session letawulandzela, kodwa ngicela ukuthi ngimane ngisho lo mthandazo lo bese ngisho umthandazo lo senhlitweni. Oh God, our strength and hope, save us from pride and give us the mind of Christ, that in humility we may confess our sin and find our hope in you, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Babelongcwele sesibongile, umuhle Nkosi ngelivi lakho, siva timanga Nkosi, futhi sibona nekushintsha kwemoya. uNkulunkulu wethu lonamandla onke lososho ukuthi sikhona la sesitawuphuma khona singene kulenye indzawo. Babe wethu lonamandla onke siyatithandazela nathi Nkosi, kwekuthi akungabi Nkosi kushintsha kumbe kwema seasons eminyaka noma ema seasons elibandla, kodwa Nkosi akube kushintsha kwempilo yethu. Ilungela uNkulunkulu wethu lonamandla onke kukwemukela, ngoba masinyane sithi abe sihlabelela sisho sithi bheka uyeta masinyane, njengoba Nkosi sifundile ukuthi ugoda Nkosi Jesu. Babe wethu siyathanaza Nkosi, sibonga nalelivi lakho itolo Nkosi, nasiqala leli viki besibonga Nkosi kufika kweli Bible, the Bible Sunday. Sibonga Nkosi incwadi lengcwele la khona Nkosi isihlatiye la khona ngale mpilo thina lesingamaKristu ukuthi kufanele siphile kanjani. Baba wethu lonamandla onke lifundiwe livi lakho Nkosi, lafundwa Nkosi, lazama Nkosi ukuthi iqathulula ingqondo tethu. Kwathi Nkosi la khona ikhuluma khona incwadi yaDeuteronomy yathi kube mane abantu bami bebahlakaniphile baqondisisa bebatawucabangisisa ngesiphetho setimpilo tabo. Baba siyabonga ekseni sibona Johane ufa kuyakhulunywa namhlanjena, kusakhulunywa uthi Johane ngabe sengba ne-curiosity, ngaba nesifiso, kwaba khona into phakathi kwami ethi asengibheka lolo khulumako. Uthi ngathi nangibheka ngabona kunetibane letingu-7 lebetithe golide, ngabona nalabeke bephakathi kwato, kanti Nkosi naZakhariya uyabona phakathi kwetihlahla tembovana. Egameni likaJesu kuthunyelwa ingelosi emhlabeni wonke, naJohane kunengelosi lemeqeleni kwakhe itomchazela ukuthi akakubhale konke lokho lasakuvile. Babe siyathandaza nani lelivi lakho Nkosi, likhuluma kithi onke malanga. Baba wethu lonamandla onke, Johane bekasalalele nje kuphela, kodwa kwafika isikhathi wathi sawulalele ke Johane konke labo kade soloku ukulalele sale sokuloba phansi. Nkosi siyathandaza nasi lesikhathi Nkosi, livi lakho Nkosi litawukhulunywa kithi.
babe siyalicela Nkosi lilotshwe la ethi phephethe ethi inhliziyo zethu kuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke singaduki singabalekelani nawe singaqansulani nawe sivile ethi Nkosi wawuthukuthele kodwa yaze yangedwa intukuthelo yakho ethi kwalenhlekelele babe wethu sifuni ke Nkosi ekuseni kuthi yengedwe intukuthelo yakho nangenxa yekungalaleli kwethu babe ngiyacela ukuthi ususe umoya wethu ukukhumeta kimi ususe umoya wethu ukukhumeta Nkosi ebandleni lakho sifunde Nkosi kuvuma ngeliqiniso tonke tono tethu kuze thi Nkosi sitawuthethelelwa simanywe sibe kanye naKristu kule mpilo lensha babe wethu kasilibali Nkosi kumbeka umholi welibandla Nkosi kungasiyena yedwa Nkosi Jesu kule province yethu lesikiyo Nkosi yaseMzansi neAfrika siyambeka Archbishop Thabo Makgoba egameni lika Jesu sogijimile umntwana wakho wagijima libanga lakhe utanyalo baba uthi lona amandla kwangathi ngiphole uthi ngulwile kulalo kuhle ngigcinile kukholwa ngaphakathi kwami ngaligijima libanga lami nyalo sengimele ukuthi ngithole umklomelo lo yawunikwa bonke uNkulunkulu wethu lonamandla labagijime ngalendlela labanye Nkosi sebasendlulele babe siyamnikela uNkulunkulu wethu lonamandla umntwana wakho Archbishop Thabo Makgoba sithi uNkulunkulu wethu lonamandla onke seketa Nkosi alungiselela ukuthi sota ubheka phansi ubuye kuthathela abanye uNkulunkulu wethu lonamandla onke engathi kuko konke tithubuti tendlela ungamesula uphinde umthuthuthe umakhe kabusha Nkosi kuthi Nkosi lalapho sekawuphumula Nkosi athi aphumula kodwa Nkosi abe abukile ukuthi ngingakafiki kuwe Nkosi ngitawuqhubeka ngilwe angeke ngilahle eTikhali Town siyamnikela Nkosi na Archbishop eCommunion eNgilandi uNkulunkulu wethu lonamandla onke nanaye satawuqala umsebenzi wakhe ngaJanuary sithi Nkosi mana naye umntwana wakho sinikela bonke ke bebishop Nkosi lo siboleke bona nawethu Bishop Darcy simnikela kuwe Nkosi asabukela libishop leli diocese kaNgwane siyamnikela kuwe Nkosi kwathi Nkosi phinda Nkosi wehlele ngakuye umuphe amandla lebuciko nenhlakanipho lekayidingako Nkosi Jesu kwakuthi leli bandla lakho Nkosi asalihola uNkulunkulu wethu lonamandla onke ube khona ubambisane naye uNkulunkulu wethu lonamandla onke kuze kuthi Nkosi liholeleke Nkosi esikhumulweni ngoba uNkulunkulu wethu lonamandla usibhekile sonke ukuthi sifike kuwe baba wethu lonamandla onke sinikela ke nebefundisi bonke uNkulunkulu wethu lonamandla onke size sinikele Nkosi nebashumayeli lesinabo nathi nakule parish yaseMhlosheni sibanikela bonke uNkulunkulu wethu lonamandla onke laba sibusiswa ngalendlela Nkosi yekwelusa umhlambi wakho babusise Nkosi uphinde ubahole ngendlela lephakeme uNkulunkulu wethu lonamandla onke kasilibali Nkosi kubeka Mswati ingwenyama wesithathu wekubusa kule live leMaswati sithi Nkosi mana neNkosi Mswati wesithathu muphe Nkosi Jesu emandla muphe Nkosi emadvodza yebo Nkosi labomake labahloniphekile Nkosi labatohlonipha Nkosi lokho Nkosi labasuke baphathiswa kona emandla labanikwa wona Nkosi Jesu bawahloniphe kuze kuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke le Nkosi lesinayo yaleli vele eMaswati ihlonipheke kuto tonke tiqheme Nkosi la ibeke khona abantu kwekuthi abayibukele khona kungaba uNkulunkulu wethu lonamandla onke kuseParliament kungaba Nkosi kusethi inkantolo talelive kungaba uNkulunkulu wethu lonamandla onke kusetibhedlela kusetikolweni kuwo onke ama-sectors Nkosi la khona kubekwe abantu Nkosi Mswati wesithathu ibhekile ukuthi Nkosi lelive liholeke ngebulungisa liholeke Nkosi ngekwesaba wena babe siyabathandazela Nkosi ukuthi abawahloniphela amandla lababoleke wona Nkosi kusebenzela lelive ngokwethembeka babe asilibali uNkulunkulu wethu lonamandla onke kuletha indlovukade uNkulunkulu wethu lonamandla phambi kwakho sithi uNkulunkulu wethu lonamandla onke nanayo Nkosi sasebenta kulelive Nkosi siyathandaza Nkosi ukuthi uyigcinele Nkosi kukholwa kwayo ngaphakathi kwayo uNkulunkulu wethu lonamandla onke yatane nawe Nkosi bambe lo msebenzi Nkosi ngekwethemba ligama lakho nemandla lamangatisako babe ekseni Nkosi nasi lesigaba lesilandzelako sale nkonzo siyayinikela inkosikazi umshumayeli Makedlamini uNkulunkulu wethu lonamandla onke sathi awuzola babe akukaphele Nkosi ukuthi
this is a Bible Sunday. Siqalile nje Nkosi ngesonto kodwa Nkosi leli viki lonke Nkosi siyabe selokhu siqhubeka sikhuluma lawo magama babe akukapheli Nkosi ukuthi sithandazele iBible Society kanye uNkulunkulu othula namandla nasi-CEO wayo lokumdokotela Ncebo Mbuli babe siyathandaza Nkosi ukuthi kuleli viki Nkosi sisangena Nkosi kulethi fundo siyacela Nkosi sibe nenkampkapi evini lakho singaphelelwa ngumdlandla Nkosi lisavulwa livi lakho Nkosi tinhliziyo tethu athi lilambele na Kristu Jesu Nkosi manje naphakade amen babe sithi nikela kuwe sithi sibusise usilondoloze usikhanyisele ebuso bakho benemsakethi ngelihle igama lenkosi yethu leNkosi Kristu manje naphakade amen. Ngiyacela abazalwane ukuthi kulesikhaba lesi ngemqulo siphakamise umshumayeli atawusipha